Emma nakuhereza ente munywani wanjye tino ndijo nakwasa kujya Manuel hangasimu Manuel tinkubasa Manuel nakuhereza ente tinguzagamba bingi nani nkushaba emo nkirize ente ngihereze king hangana yebare Manuel ninza kushaba umushaja wanjye ninkwente Emma nakuhereza ente yabaregumuri y'umuntu mu government yabaregumuri y'umuntu mu bana basho yabaregumuri y'umuntu mbozerwe nabo nakuhereza ente ikindi cya kabiri bajyangu nkwente no mandi yaro orders zonka bajyangu kuhereza ente nambwe nakuhereza ente konkana gikwera mu bibiri neje kubetari ente ya butosha akwa ni mango riyo no yombeka busya so koreje ushabiso bwenge bwingi ubundi ente karenga ryemwe yofu kwijoganda genanye Mbweni murikazara mwe muhereze nabirebe ente nanye nakuhentina Justus nabireba yakuhereza ente ahashitamiyo yakuhereza ente cyabaho Justus yakuhereza ente owishimwe kapere Justus yakuhente yemereraho kakenewe nawe yakuhente kana wishemo wini bakaburindi yakuhente nakuretera mutaro 50 nakuhente kandi yejikira ntagabagarire envelope yitwe ryampaha nenyana nungi nke 3 miliyoni 5 n'emitwaro 32 tutokubura munyani 3 okazitandikiraho na family yawe nabireba ngojwe ikere banywani bawe nakuhereza ente yobuhurire yo kureka ho washo so Emma iyo no mukazi wawe nabahente umwa Patrick ahumanya yemera no mucyara wawe abo Emma no bamanya bakuhereza ente nanye nakuhereza ente Emma nyine kinanisha madam Inid umuntu yari mukama wawe ningasha ari mukama wawe mukitinisa tuba kumuhente ananisha bangunyo kuhente abo akora Manuel bwakwe ishena mukora nakusima nakwebaza mwene kirabo cyane nanye kankutera enta moto Manuel agikorete yebare betente kangu hamwana nakuhente mukama baho bushwere burungi yebare Emma nakuhereza ente n'umucyara wanjye mwene wo Manuel nkagambira wofu yakwente mwene nakuhereza ente numwebare yabare kureka heka bururu nabandi mwebare kureka amakaganyu ija nkwereza ente yora indi ningikwereza nabakira nakwente ejigi ririya nakwente nkamuramu wanjye yo korora abana mukamwita simu abo kabonero ko gaita ubwo numuramu wanjye kandi munywani wanjye mwene akabonera ko kayongero wawe nakuhereza ente Mbweni Emma yoni nza kuhereza ente etarukuza kusharisa transport